tubifurize ibihe byiza, tubifurize igitondo cyiza, igitondo cyuje umugisha kuri mwebwe mudutega amatwi ndetse mugakurikirana amakuru n'ibiganiro tugenda tubagezaho. Reka tubane namwe rero muri iki gitondo cya tariki ya mbere ukwezi kwa 12 umwaka wa 2025. Nshuti bavandimwe, tubane namwe mu ngingo nyinshi zigiye zitandukanye zirimo amakuru n'ibiganiro biba bizindutse bivugwa ni mu burasirazuba bwa Kongo, ni makimbirane, imirwano ikomeje kugenda irangwa hagati y'inyeshyamba za M23 ndetse n'igisirikare cya leta ya Kongo mu bice bitandukanye by'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni nayo mpamvu turi buze kugenda dukubitira mu bice bigiye bitandukanye kugira ngo tube informe, tubabwire ngo biba bigezweho bite. Turareba inkuru za politike zitandukanye, tuze kureba ku bijyanye n'imirwano, tuze kunyaruka mu gihugu cy'u Burundi turebe ngo abavandimwe bo hakurya y'Akanyaru bimeze bite, tuze kugenda tureba mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, u Rwanda, Tanzania, Burundi, Kenya ndetse n'igihugu cya Uganda. Aho hose ni mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba tuba twaramaze kugenda twitereka kugira ngo tubabwire ngo biba bihagaze bite. Twebwe rero bidatinze tuba turi buze kugenda tureba ngo bihagaze bite. Turahera ku makuru ari kuvugwa kuri uriya mujyi wa Goma. Umujyi wa Goma ukomeje kuba kasamutwe, umujyi wa Goma ukomeje gushishikaza benshi, umujyi wa Goma benshi bakomeje kwibaza akazoza kawo, ariko nyamuneka nuko leta ya Kongo yo yamaze kugenda igaragaza uruhande iriho, nubwo bwose hari amakuru yamaze kugenda ajya agaragaza yuko perezida w'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Perezida Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo, na mugenzi we w'igihugu cy'u Rwanda nyakubahwa Perezida Paul Kagame ku itariki 4 z'uku kwezi bateganyijwe kuba bazakirwa na Perezida Donald Trump w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika hariya i Washington. Ariko amakuru akomeje kugenda acicikana, hari amakuru yamaze gucika inzego z'ubutasi z'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko bivugwa yuko hari amakuru yagiye agaragaza yuko hari ibitero bikomeye cyane bigiye kwibasira uyu mujyi wa Goma. Ni umujyi wa Goma mu by'ukuri bigaragara yuko ufatiye runini ingabo z'inyeshyamba za M23 ndetse bikaba n'ikibazo gikomeye cyane ku kuba igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyangwa se leta ya Kinshasa yaratakaje uyu mujyi. Ariko nanone n'abafatanyabikorwa bayo barimo ibihugu by'Uburayi byari bisanzwe bikora ibikorwa by'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro hariya muri Nord Kivu na Sud Kivu, bigaragara yuko mu by'ukuri byakomye mu nkokora ibikorwa by'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, by'umwihariko ku masosiyete y'amanyamahanga. Nka buriya murabizi neza ko igihugu cy'Ubufaransa kimaze iminsi cyarahagurutse kigasizora kikagaragaza yuko uyu mujyi wa Goma mu by'ukuri ari umujyi ugomba kugarurwa mu ngabo za leta ya Kongo kugira ngo babone yuko batanga ikijyanye n'ubutabazi. Ariko nanone abasanzwe bamenyereye ibikorwa by'igihugu cy'Ubufaransa muri aka karere ka Afurika y'Uburasirazuba bakavuga yuko Ubufaransa bwabuze cyangwa se bwahomiye amabuye yabo y'agaciro bari baragiye bacukura bakabura uburyo azamurwa cyangwa se ajyanwa mu gihugu cy'Ubufaransa. Rero bakavuga yuko impamvu muri iyi minsi igihugu cy'Ubufaransa cyahagurukiye iki kibazo cy'uyu mujyi wa Goma harimo n'impamvu z'ubucuruzi ndetse n'imari, bikaba ari byo bivuga yuko iki gihugu cy'Ubufaransa cyaba cyarahagurutse kugira ngo kirebe ibishoboka byose. Ayo makuru rero aravuga yuko igihugu cy'Ubufaransa cyaba cyarateguye indege zidasanzwe zigomba kwifashishwa kugira ngo zirase mu birindiro ndetse zinarase ibikomeye cyane izi nyeshyamba za M23 zirangize zirekure uriya mujyi cyangwa se zirekure kiriya kibuga cy'indege cya Goma, habeho kuba igihugu cya leta y'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yagira access kuri uyu mujyi wa Goma. Ese mwebwe mu mboni zanyu murayibona mute? Ese M23 iraza kurekura uriya mujyi wa Goma? FARDC iraza kwisubiza Goma? Biraza kugenda bite? Ibyo byose nibyo turi buze kugenda tubagezaho gatanu kuri kagenzi kako, nkuko twamaze kugenda mu by'ukuri tubiyemerera. Tukiva aho ngaho igoma turaza gukubitira muri teritwari ya Mwenga turebe amazuku cyangwa se ibikomeje kugenda bibera muri uriya mujyi cyangwa se muri teritwari ya Mwenga, aho bivuga yuko umuriro ukomeje kwaka bikomeye cyane. FARDC biravuga yuko yaboneje hejuru intwaro zayo zose, Sukhoi 25 drone CH4 mu butasi byose byamaze kugenda bizamurwa mu kirere mu buryo bukomeye cyane. Agahinda gakomeye nimwe bavuga ngo aho inzovu zirwaniye
ibyatsi nibyo bihagendera. Agahinda gakomeye rero abaturage muri teritwari ya Mwenga bamaze kugenda bagira, biragaragara yuko ibirimo birategurwa cyangwa se ibiza kugenda biba hariya muri teritwari ya Mwenga biza kubanza gufatishwa ibijigo byombi, aho bivuga yuko abaturage bo muri teritwari ya Mwenga bafite ubwoba bukomeye cyane nyuma yo kubona indege y'intambara ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Sukhoi 25 iguruka hejuru y'ikirere cya Mwenga, ndetse biravuga yuko imirwano abantu biragaragara yuko imirwano hagati ya FARDC ndetse n'umutwe wa 23 biravuga yuko rwose ari ibintu bikomeye cyane bishobora kuza gutuma kiriya gihugu by'umwihariko ndetse ira teritwari ya Mwenga yo ishobora kuza kujya mu kaga gakomeye cyane. Ibi ngibi 23 bikoze nyuma yuko igisirikare cy'u Burundi cyari kimaze iminsi gikora ama deployment atandukanye, cyane cyane ko cyahawe mission ikomeye cyane yo kuba cyagira iki cyahagarika ibikorwa by'izinyeshyamba hariya mu bice bya Mwenga. Ariko ku munsi w'ejo Colonel Manirakiza w'ingabo z'u Burundi ngo biravugwa yuko yaba yararashwe akigera ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ibi rero bikagaragaza yuko izinyeshyamba za 23 zisa naho teritwari ya Mwenga zamaze kugenda zigera amajanja. Mission bafite no gufunga umupaka bakavimvira ndetse n'ibindi bice bitandukanye biri mu majyaruguru ya Tanganyika, bigaragara yuko ari inzira zikomeye cyane kuri zinyeshyamba za 23, ndetse bikagaragara yuko igisirikare cy'u Burundi gica muri ayo mayira kugira ngo kize gutanga umusadara ku butaka bw'igihugu cya Kongo. 23 rero iyo yafashe icyemezo gikomeye cyane cyo kujya guhangana n'ingabo z'u Burundi uhereye aho inkomyi zituruka. Igihugu cy'u Burundi cyo cyamaze kugenda kidekarara kigaragaza yuko kigomba kuba cyakora ibishoboka byose. Ku munsi w'ejo rero imirwano yabereye muri teritwari ya Mwenga iragaragaza yuko mu by'ukuri ibi bitari buze kugenda byoroha mu gihe izi nyeshyamba za 23 nazo zaba zikomeje uru rugamba rukomeye cyane by'umwihariko hagati yazo n'ingabo za leta. Bikavuga yuko rero iyi teritwari ya Mwenga ariyo iri kugenda iberamo imirwano ikomeye cyane. Si Mwenga gusa kuko na teritwari ya Fizi naho mu bice bya Rugezi, ibice bya Mikenke, Mikarati, ahariya hose Bijombo, Bibogobogo, Minembwe kugeza ku karere ka Minembwe, ahangaha imirwano irimo raba imirwano. Nk'ubu biravuga yuko inyeshyamba za 23 n'igisirikare cy'u Burundi barimo baragabanywa n'umugezi Nyamuneka muri Kivu y'Amajyepfo. Aha rero bikavuga yuko bitari buze kugenda byoroha. Ni nako kandi turi buze kugenda tugaruka hariya Kinshasa turebe abantu 21 bamaze kugenda batabwa muri yombi. Barashinzwa n'iki? Bimeze bite? Inzego z'umutekano bivuga ko zataye abantu bagera kuri 21 mu mvuto cyangwa se muri gereza. Bose bari bafite mu by'ukuri umugambi mubisha ngo kuba bahungabanya umutekano hariya muri uriya mujyi wa Kinshasa. Tuza kugenda tureba muri Sud Kivu, tuza kugaruka irugezi mu bice bya Timbia, Ngoma, Rudabadaba, ndetse ho bivuga yuko imirwano yose rwose yakomeje kugenda ifata indi ntera. Ni mu misozi miremire ya Fizi mu majyepfo ya Kivu haravugwa imirwano ikaze hagati y'inyeshyamba za 23 twirwaneho Red Tabara, aho bivuga yuko rwose ingabo za Wazalendo zifashwa na leta ya Kinshasa imirwano bahitangije kandi ikomeye cyane kuri izi nyeshyamba za 23. Wazalendo CPRC, Wazalendo FAB barwana n'ihuriro ry'inyeshyamba za 23, aho Wazalendo wo muri iyo mitwe by'umwihariko bahanganye na twirwaneho 23 Red Tabara ngo na FNL. Ibi bintu mu byumve cyane, iyo yose ni imitwe yitwaje intwaro, ariko ibiri muri yo bigaragara yuko ngo yaba irwanya ubutegetsi bw'igihugu cy'u Burundi. Ni nacyo cyahise gituma ingabo z'u Burundi zongerwa hano muri Kivu y'Amajyepfo ku bwinshi kugira ngo zijye guhiga ndetse no gusenya ibirindiro bya Red Tabara biri muri biriya bice. Imirwano rero biravuga yuko irimo irabera muri ibyo bice bya Timbia, Ngoma, Rudabadaba, aho amakuru avuga yuko 23 yafashe teritwari ya Mwenga ngo byaba ari ibinyoma. 23 bivuga yuko yatangaje ko yafashe teritwari ya Mwenga, ariko ibyo ntibifite ishingiro. Nta buyobozi cyangwa se isoko yizewe y'amakuru igaragaza yuko mu by'ukuri teritwari ya Mwenga yaba yafashwe. Ahubwo ikiriho nuko hari ibikorwa by'indege biri kugenda byibasira ibirindiro by'izi nyeshyamba za 23 muri iyi teritwari ya Mwenga. Teritwari ya Mwenga rero ubu izi saha iri mu maboko y'ingabo za leta, iri mu maboko ya Wazalendo,
iri mu maboko y'abacanshuro, bivuze ngo nta access izi nyeshyamba zari zagira kuri teritwari ya Mwenga, bitandukanye n'amakuru yari amaze iminsi arimo aracicikana. Hari amakuru rero avuga yuko mu bice bya Rwindi ndetse na Kasika, aha naho ibintu bitoroshye habe na gatoya, iyi teritwari ya muri Sud Kivu by'umwihariko aka gace ka Kasika biravuga yuko karimo karagenzurwa n'inyeshyamba za M23, aho kavukire mu baturage bavuga bati nyamuneka ibi ntago byoroshye kuko bakomeje kugenda bavanwa mu byabo niyo ntambara, ariko nanone inyeshyamba za M23 zo zamaze kugenda zibizeza yuko zigiye gukora ibishoboka byose ngo zikabahereza umutekano mu bihe bitandukanye wakomeje kugenda ubura. Rero bikavuga yuko Mai Mai Ngoma Nzito nawe yafashe icyemezo cyo kwerekeza i Bukavu, baravuga bati tugombe dutangira umwaka, dusoza umwaka dutangira undi, ibice byagiyemo izi nyeshyamba nta gice na kimwe bagikontorora. Ni nayo mpamvu Biroze Bishambuke, Mai Mai Biroze Bishambuke, Mai Mai zo kwa Guido Shimirai, Mai Mai za Ngoma Nzito, nako Wazalendo za Ngoma Nzito, abo bose bamaze kugenda bagaragaza nyamuneka yuko bagomba gukora ibishoboka byose bitari buze kugenda abyoroha, kuko uyu musirikare yamaze kugenda asaba amatsinda ya Wazalendo gukorera hamwe ndetse bagashyira hamwe mu kurwanya umwanzi w'igihugu nk'uko yakomeje kugenda abigaragaza. Sibyo, turaza gukubitira ku yandi makuru akomeza kugenda avuga ku bijyanye n'imirwano, aho M23 ikomeje gukaza ibirindiro byayo bikomeye cyane, ndetse FARDC n'abafatanyabikorwa bayo mu bice bitandukanye bya Sud Kivu nabo bakomeje kugenda bazana ibikoresho ndetse n'ingabo mu buryo budasanzwe. Hari amakuru avuga yuko mu by'ukuri ubushyikirane hagati y'inyeshyamba za M23 ndetse n'igisirikare cya leta ya Kongo bitari buza kugenda bikunda, kuko nyuma y'iminsi nk'itatu ishize iyi mirwano irimo iragenda ifata indi ntera. Ni imirwano mu by'ukuri bigaragara yuko bitari buze kugenda byoroha, kuko uruhande rw'izi nyeshyamba za M23 bamaze kurahirira bavuga yuko bagomba kujya gufata umujyi wa Uvira, ariko nanone mubimenye kandi mubimenyere yuko M23 it is no longer found in Goma City, kubera yuko hari byinshi bamaze kugenda bayitegurira. Ni M23 yamaze kugenda itegurirwa akasamutwe k'ibitero bigomba kugenda bihangana nabo muri biriya birindiro byabo mu bice bitandukanye. Iyi teritwari ya Mwenga yo bamaze kugenda bageramo, mu by'ukuri hari amakuru avuga yuko ingabo z'u Burundi zahagurutse n'imizi n'imiganda zigomba kujya guhagarika kwinjira kwizi nyeshyamba za M23 muri teritwari ya Mwenga, kuko hano niho hari inzira y'ingabo z'u Burundi zinjiriramo ziza hano muri iki gihugu cy'u Burundi, ndetse bikanavugwa yuko ahantu M23 ishaka gufata ari ahantu hari strategique, kuko icyo M23 izahita ikora ni ugufunga umupaka wa Kavimvira, kandi murabizi neza yuko uyu mupaka hari abaturage benshi b'abarundi bigaragara yuko bakorera ubucuruzi bwabo mu mujyi wa Uvira bambutse uriya mupaka. Sibyo kandi ingabo za leta y'u Burundi niho zambukira ziza ku butaka bw'igihugu cya Kongo. Sibyo, n'imisada itandukanye biravugwa yuko rwose icishwa hariya muri biriya bice. Ibi rero bikagaragaza yuko ingabo z'u Burundi zigomba gukoresha ingufu zabo zose bafite kugira ngo barebe yuko bahangana n'ibi bitero by'izi nyeshyamba za M23 bivuga yuko zishaka kuza kwigarurira iki gice cyangwa se iyi teritwari mu by'ukuri ya Mwenga, ikaba na teritwari ikomeye cyane muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turaza gukubitira Imasisi tugaruke mu gace ka Bweru, tuvuga yuko umuriro ukomeje kwaka, aho bivuga yuko Wazalendo batangije ibitero bikomeye cyane byo gusubiza inyuma inyeshyamba za M23. Na amakuru avuga yuko mu gace ka Rweru kandi kari muri Bashari Mukoto mu karere ka Masisi hari kubera imirwano ikomeye cyane, ndetse ingabo za Wazalendo n'abarwanyi ba M23 bakaba bakomeje kugenda basakirana. Amakuru avuga yuko mu minsi nk'itatu ishize M23 itakaje abasirikare benshi, by'umwihariko muri axe ya Mwenga, muri axe ya Masisi, aho hose niho hari kugenda habera imirwano ikakaye cyane kandi iri kugenda igira ingaruka kuri izi nyeshyamba za M23. Nanone kandi hari imirwano bavuga yuko yatangiye ahagana saa 4 n'igice za mu gitondo, aho Wazalendo batangije ibitero bikomeye cyane ku birindiro by'inyeshyamba za M23 mu bice bya Bweru. Imirwano kandi yahise ikwira mu bice bitandukanye bituwemo n'abaturage, bituma abaturage benshi bakomeza kugenda bahunga biriya bice.
Kugeza n'aya masaha hari amakuru avuga yuko mu by'ukuri imbunda nini n'intoya byose bikomeje kugenda byumvikana, aho ma 23 hari amakuru avuga yuko rwose bamaze kugenda batakaza agace ka Bweru, ndetse biravuga yuko umwe mu baturage baganiriye na bimwe mu bitangazamakuru tuba twagiye dukesha izi nkuru, aravuga ati nyamuneka inyeshyamba za ma 23 kugeza ubu ngubu biragaragara yuko zishobora kuza gutsindwa muri ibi bice bya teritwari ya Masisi, kuko umunsi ku munsi FARDC irarerika ibirindiro byabo hifashishijwe indege ya Sukhoi 25. Sibyo kandi usibye n'indege ya Sukhoi 25 hari amakuru avuga yuko mu by'ukuri izi nyeshyamba za ma 23 ngo zaba ziri kugenda zicika intege mu buryo budasanzwe, nyuma yuko Wazalendo yagiye ifunga amayira yabo ava i Bukavu abazanira ramforu aha muri teritwari ya Mwenga. Ibi rero bikavuga yuko mu by'ukuri izi nyeshyamba za ma 23 ngo zaba zisa naho zitorohewe muri iyi minsi kubera ibitero bya Sukhoi 25 by'indege ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu by'ukuri bikomeje kugenda bibaraswaho. Ni mu gihe kandi hari amakuru avuga yuko Colonel Nanga yamaze kugenda agaragaza yuko ng'intambara bagiye kuyikora kugeza Kinshasa, ndetse ng'amasezerano yo no mu gihe atasinywa ma 23 ntago yiteguye kuba yafasha hasi intwaro, izarwana kugeza ku munota wayo wa nyuma. Ni mu magambo arambuye Colonel Nanga uyobora AFC M23 yatangaje ko intambara igomba gukomeza, nubwo hari abarimo kuvuga ko mu by'ukuri amasezerano ashobora kuba yagenda asa naho agerwaho, ariko nanone bikavuga yuko iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ngo ukurikije ibyo bari kugenda bakora, yaba ibikoresho bya gisirikare bari kugenda bagura, yaba abasirikare bari kugenda bongera ku mirongo y'imbere ku rugamba, abacanshuro bakomeje kugenda bagerwa muri biriya bice, ibyo byose rero ni bigaragaza yuko iki gihugu cya Kongo nacyo ubwacyo kititeguye kuba cyahosha intambara, mu gihe izi nyeshyamba za ma 23 bavuga yuko zishyigikiwe n'igihugu cy'u Rwanda mu by'ukuri zaba zikiri hariya ku butaka bw'iki gihugu cya Kongo. Muri teritwari ya Walikare ibitero bya Sukhoi 25 naho byaje kumvikana, aho bivuga yuko ku itariki ya 29 Ugushyingo umwaka wa 2025 ingabo za leta ya Kongo FARDC zakoresheje indege z'intambara za Sukhoi 25 gutera ibombe mu birindiro by'inyeshyamba za ma 23 mu bice bya Kibati muri teritwari ya Walikare, ariko nanone no mu gace ka Kasopo ahangaha ni muri teritwari ya Masisi. Ubwo rero biravugwa yuko Sukhoi yaba yarashe ibi bice byose mu buryo buri similitani cyangwa se uburyo bugenda abwakuranwa. Bikavuga yuko rero ibi bitero byabaye ahagana saa 3 za mu gitondo, aho abaturage bo mu gace ka Kibati babonye umwotsi mwinshi w'umukara uva mu nkambi cyangwa se mu birindiro bya ma 23 nyuma yo guterwaho amabombe akomeye. Bikavugwa yuko rero mu gitondo cyo kuri uyu wa gatandatu Wazalendo bari mu mirwano ikomeye na AFC M23 mu gace ka Kibati, mu gace ka Ruberike no muri teritwari ya Walikare muri rusange. Nanone kandi turaza kugenda tugaruka mu zindi ngingo zigiye zitandukanye, tuza kubabwira ibikomeje kugenda bivugwa muri uriya mujyi wa Goma. Goma nayo yamaze kuba kasamutwe kuri izi nyeshyamba za ma 23 kugeza aya masaha babuze ayo bacira nayo bamira. Igihugu cy'u Bufaransa kiraca hirya kikavuga kiti turashaka yuko mufungura uyu mupaka w'igihugu cya iki kibuga cy'indege cya Goma. Ibihugu bisa naho bishyigikiye ibikorwa bya ma 23 nabyo bikagaragaza yuko ibyo bisa naho bitakunda, mu gihe icyatumye izi nyeshyamba zihagurutsa intwaro zigatakaza abasirikare bazo mu by'ukuri mu gihe cyaba kitaragerwaho. Rero ngo nabo ntago baba biteguye kuba bafasha hasi intwaro ndetse no gutanga ikibuga cy'indege cya Goma mu buryo bw'amahoro, kuko ikibuga cy'indege cya Goma nacyo kiri muri bimwe byatumye izi nyeshyamba za ma 23 mu by'ukuri zegura intwaro zikagerageza ngo kwirwanaho. Turaza kugenda tureba nanone andi makuru akomeje kugenda avugwa muri teritwari ya Mwenga. Tureba umujyi wa Uvira bivuga yuko wamaze kugenda ugera mu kaga gakomeye cyane, ni ingabo z'u Burundi zirimo zirirunda ku bwinshi muri uriya mujyi wa Uvira nyuma yuko teritwari ya Mwenga yatatswe bikomeye cyane n'izi nyeshyamba za ma 23. Iyi ngabo z'u Burundi zamaze guhabwa amabwiriza adasanzwe no muri Etona uyoboye ingabo z'u Burundi wamaze kugezwa hariya ku mirongo y'imbere ku rugamba, ariko nanone biravugwa yuko umwe mu basirikare bakomeye wari wamaze kugenda yoherezwa nk'ugomba kuyobora ibi bitero yamaze kugenda araswa n'inyeshyamba za ma 23 hadateka kabiri akigera ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ibyo byose ngo bihagaze bite muri teritwari ya Mwenga muri South Kivu? Biravuga yuko imirwano nanone izindutse hagati y'inyeshyamba za ma 23 ndetse n'igisirikare cya leta ya Kongo. Abarwanyi ba ma 23 biravugwa yuko barimo barahangana
guhangana bikomeye cyane n'igisirikare cya Wazalendo cyangwa se na leta ya Kinshasa, ndetse biravugwa yuko bakoze inama y'ikitaraganya mu gace ka Karambi kugira ngo barebe yuko mu by'ukuri bahumuriza abaturage, kuko muri iyi minsi hasa naho hagiye kwaka umuriro cyangwa se intambara igiye kurota cyangwa igiye gufata indi ntera. Ibi rero bikaba byahise bigaragaza mu by'ukuri yuko nubwo bwose inzira z'amasezerano zirimo ziragenda zisinywa cyangwa se zishakishwa, nuko hakiri impungenge zikomeye cyane. Hari impungenge zikomeye cyane yuko iyi ntambara mu by'ukuri nubwo abakuru b'ibihugu bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'igihugu cy'u Rwanda basinya, intambara ishobora kuzakomeza gufata indi ntera, nk'uko mu bihe bitandukanye mu minsi yashize byagiye bigaragara yuko amasezerano asinywa ariko kuyasinya bikaba kimwe ndetse no kuyashyira mu bikorwa bikaba ikindi. Hari amakuru avuga yuko rero muri teritwari ya Mwenga ariho urugamba rurimo ruragenda rubera, ni inyeshyamba za M23 zirimo ziraraswaho bikomeye cyane na Sukhoi 25, ariko M23 nayo ikomeje kwidefanda, irahangana bikomeye cyane n'izi ndege. Turaza gukubitira ku misadi ikomeje kugenda yongerwa muri teritwari ya Mwenga, by'umwihariko hariya mu mujyi wa Uvira, ndetse tutanibagiwe hariya mu bice bya Rugezi muri teritwari ya Fizi. Ahangaha biravugwa yuko inyeshyamba za M23 zirimo ziraraswaho bikomeye cyane, hamwe na twirwaneho hifashishijwe Sukhoi 25 y'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibi bitero bikaba birimo birabera mu bice bya Rwindi, mu bice bya Kasika ho mu ntara Kivu y'Amajyepfo, aho bivugwa yuko rwose M23 yaba irimo iraraswaho bikomeye cyane. Hari abaturage kandi bakomeje kugenda bagaragaza yuko iyi ntambara iri hariya muri biriya bice ari intambara itari buze kugenda yoroha, kuko inyeshyamba za M23 zirimo ziragenda zisatira umujyi wa Uvira, ndetse hari amakuru avuga yuko rero hariya mu bice bya Kanamba, ahangaho ni hafi ya Rwindi muri teritwari ya Mwenga, biravugwa yuko rwose ahangaha no muri iki gitondo cya kare imirwano irimo iravuza ubuhuha, imirwano yabaye imirwano, ndetse ntihatagira n'igikorwa ngo M23 rwose iraremerewe kandi irasumbirijwe. Turaza gukubitira mu Minembwe turebe ibikomeje kugenda bihabera, turebe deployment zidasanzwe, turi agace ka Kakangara, turi agace ka Rugezi, turebe agace ka Minembwe. Ahangaha hose harimo haragenda habera imirwano ikomeye cyane hagati y'inyeshyamba za M23 ndetse n'igisirikare cya leta ya Kongo. Si ibyo kandi nk'uko twamaze kugenda tubibemerera, nshuti bavandimwe mudukunde tuze kugenda tureba izindi ngingo z'amakuru zitandukanye zibikomeje kugenda bibera hariya ku butaka bw'igihugu cya Kongo. Bertrand Bisimwa yemeje ko batifuza kongera kwinjizwa mu ngabo zatsinzwe, ahubwo bashyize imbere kubaka ingabo nshya z'igihugu. Ubwo biravuga yuko rero uko byagenda kose izi nyeshyamba za M23 mu gihe zaba zigiye gusinyana amasezerano, habaho transition cyangwa se guhindura igisirikare bundi bushya, igisirikare cya leta Kongo ngo kikaba cyagenda gihinduka. Ibyo ni byaje kugenda bitangazwa, ariko nanone mudukundire tuza kureba abasirikare batojwe n'ingabo z'u Rwanda binjiye mu gisirikare cya Centrafrica, naho tuze kugenda tureba ngo abasirikare bashya 545 barangije amahugurwa yabo yibanze mu gisirikare bahawe n'ingabo z'u Rwanda, bamaze kugenda binjizwa mu gisirikare cya leta ya Centrafrica. AFCM 23 yigabye cyangwa se yigambye gukubita ahababaza ingabo z'u Burundi bikomeye cyane mu gace ka Kasika. Aho naho turaza kugenda tureba ngo bihagaze bite. Nyamuneka nshuti bavandimwe, ariko izi ntare zasarangwe cyangwa se izi nyeshyamba za M23 zo ngo nazo zirasumbirijwe nkuko bigaragara. Nshuti bavandimwe, turaza kugenda tureba ngo Washington rwose yiteguye guhuza bitoroshye Perezida Kagame ndetse na Perezida Tshisekedi.